Il-Prim Ministru Roberta Bela laqa f'Kastilja lill-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Flimkien iddiskutew żewġ suġġetti ewlenin, l-immigrazzjoni u l-governanza tajba. Dwar l-immigrazzjoni, il-Prim Ministru qal li x-xena ta' dajes mill-Libja resqin lejn Malta hija realtà li pajjiżna jaffaċċja kuljum. Bi pjaċir innota dak li qalet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen l-erba' filgħodu u laqa l-fatt li s-suġġett qed jerġa' jkun fuq l-aġenda tal-ogħla istituzzjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru kien ċar, pajjiżna ma jiflaħx aktar immigranti. Qal li n-numru ta' immigranti li ġew rilokati fl-aħħar jiem huwa tajjeb, imma mhux biżejjed. Innota li m'hemmx soluzzjoni holistika għal din il-kriżi, allura qed ikun hemm pjan ad hoc għal kull dgħajsa li tersaq lejn Malta. Yes, we do indeed favor a human and humane approach, but there are realities which we face each and every day. Our capacity for receiving further migrants is over the top. We are full. I am being very categorical on this. We have no more space on this island to receive further migrants. Yes, there has been help relative to relocations by a number of other European member states. The number of relocations was good to a certain extent, definitely not enough, and I do believe that more needs to be done. Semma l-bastiment Etienne Mersch kun nota li fuqu kien hemm 27 immigrant. Qal li kieku kull stat membru qabel li jieħu immigrant wieħed biss, il-kwistjoni kienet tissolva, imma minflok dawn l-immigranti tħallew għal jimsaħ bejn sema u ilma. Il-Prim Ministru nnota li fl-aħħar xhur il-Libjani ħarġu b'aktar soluzzjonijiet mill-Unjoni Ewropea. B'Tonskiet, il-Prim Ministru qal li s-soluzzjoni mhix li nirċievu aktar flus biex nakkomodaw aktar immigranti, imma għandna bżonn soluzzjoni fit-tul. Qal li Malta temmen li jekk l-istati membri kollha jingħaqdu flimkien tinstab soluzzjoni. Dwar il-governanza tajba, l-Prim Ministru Roberta Bela innota li anki hawn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen irrikonoxxiet li fl-aħħar xhur sar progress kbir. Semma l-progress li sar fejn jitlu rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja minkejja li kien hemm ċertu limitazzjonijiet minħabba l-imxija. Qal li minn dejjem emmen li dawn kellhom jiġu implementati għaliex jemmen li s-saltna ta' dritt hija l-bażi tad-demokrazija moderna. Il-Prim Ministru qal li dawn mhumiex bidliet kosmetiċi imma bidliet li jmorru verament fil-qalba tas-sistema tradizzjonali ta' pajjiżna. Our intention was to strengthen the independence of the judiciary, to strengthen the system of checks and balances, and improve our institutional framework. To achieve this, we embarked on a process of dialogue and engagement with the Venice Commission, a process which was indeed intensive, considering also the fact that we were indeed limited by the restrictions imposed on us by COVID-19. We also engaged in discussions with the opposition, with the local opposition and other stakeholders. The process of dialogue was a successful one. The process of engagement with the Venice Commission led to a successful outcome, and we also wanted to ensure to have a fast process. Minnaħa tiegħu il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni hija sfida għal kulħadd u qabel mal-Prim Ministru Malti li hemm bżonn li jittieħdu d-deċiżjonijiet. Semma prioritajiet li għandha l-Unjoni Ewropea fosthom il-ħarsien tal-fruntieri, aktar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u tisħiħ fil-proċess tal-ażil. Qal li jekk jinstab bilanċ bejn dawn it-tliet prioritajiet ikun hemm aktar stabilità u sigurtà fil-Mediterran. Dwar il-governanza tajba, Charles Michel irrikonoxxa l-isforzi tal-Gvern Malti li qed juri bil-fatti li l-governanza it-tajba hija fuq net ta' ħidmietu. Dan permezz ta' riformi bla preċedent.